Rijeka Drava u Hrvatskoj jedna je od posljednjih poluprirodnih rijeka u srednjoj Europi. Prizori rijeka slobodnog toka s prirodnim strmim obalama, pješčanim i šljunčanim sprudovima gotovo su posve nestali u nizinskim krajevima Europe. Međutim, nizvodno od posljednje brane, Drava je još uvijek zadržala svoju prirodnu dinamiku i izuzetnu bioraznolikost. Zahvaljujući očuvanim staništima, ovdje još uvijek žive brojne biljne i životinjske vrste. Dvadeset tri hidroelektrane u Austriji, Sloveniji i Hrvatskoj pregradile su Dravu i ostavile joj samo mali dio slobodnog toka u dužini od 300 km. To područje gdje su sačuvana staništa najvećim se dijelom nalazi u Hrvatskoj. Tu su staništa i dinamika rijeke još ostali slobodni od okova regulacije i brana. Nakon što uđe u Hrvatsku, Drava teče do ušća s Murom. Nizvodno od ušća Mure tvori granicu s Mađarskom gotovo do ušća s Dunavom. Drava probija svoj put kroz meko tlo, pijesak i šljunak koji je nataložila tijekom stoljeća. Rijeka erodira obalu na jednoj strani, no taloži sediment, pijesak i šljunak na drugoj strani i stvara nove sprudove. Ti procesi ključ su za raznolikost staništa i vrsta. Erozija i taloženje konstantno mijenjaju staništa na ogoljenim obalama i sprudovima, gdje započinje stvaranje novih staništa. Iz daljine ti sprudovi izgledaju kao beživotne naslage sedimenta. No ako pogledamo bolje, vidjet ćemo da su puni života. Kulik sljepčić izranja iz šljunka. Ženka sjedi na jajima. Samo je malo razmaknula šljunak, a jaja se jedva mogu razlikovati od oblutaka. Kulik se ne može obraniti od mogućih uljeza, pa se koristi varkama. Majka će ponekad sjesti na lažno gnijezdo ili se pretvarati da ima slomljeno krilo kako bi skrenula pozornost s pravog gnijezda. Nekoliko drugih vrsta ptica također se gnijezdi na šljunčanim sprudovima. Čigra je jedna od njih, ali one vole društvo. Više od 30 parova čigri ovdje je napravilo koloniju. Ptice obično odabiru otoke gdje su zaštićene od kopnenih predatora. Ako je potrebno, roditelji će agresivno braniti mladunčad. Ptići su se tek izlegli i još u potpunosti ovise o roditeljima koji u blizini love ribu, uranjajući u vodu brzo, ali elegantno. Strme obale vrve životom. Gotovo okomita obala pruža sigurnost od većine predatora, pa su ju bregunice odabrale kao mjesto za gnježđenje. Stotine, pa čak i tisuće parova bregunica živi ovdje. Svaki je par iskopao metar duge tunele, na čijim krajevima je proširenje s gnjezdom.
Odrasli većinu dana provode u lovu na muhe i komarce. Jedan par dnevno može uloviti i nekoliko tisuća komaraca. Ne toliko brojni, ali šareniji, susjedi su pčelarice. Prije parenja mužjak mora dokazati svoje lovačke sposobnosti. Donosi svojoj partnerici hranu, pčele, ose, pumbare, velika vretenca, pa čak i strašnog stršljena. Tek nakon uspješnog uvjeravanja ženke da je dostojan, ona će mu dozvoliti parenje. Mali rukavac grana se s glavnog toka i teče kroz poplavno područje. Struja je ovdje sporija, a vegetacija bujnija. Izgleda kao da se kopno i voda sjedinjuju. Spori tok rukavca prepun je riblje mlađi, omiljene hrane za ptice. Sive i bijele čaplje s obližnjih kolonija dolaze ovamo u lov. U usporedbi s njihovim sporim lovom, lov male bijele čaplje izgleda kao balet. Crna roda, rijetka i plaha ptica, također je vrlo okretan lovac skrivenih rukavaca. Vodomar ovdje lovi, ali se i gnijezdi. Uranja s grane u vodu. Jeleni i srne dolaze iz šume kako bi se hranili travom i svježim lišćem. U zoru dabar se vraća u jazbinu nakon noćne smjene. Na nekim dijelovima u Hrvatskoj Drava još uvijek ima dovoljno prostora za meandriranje. Nasipi su daleko, a poplavno područje dovoljno je široko. Rijeka sporo teče kroz poplavne šume vrba i topola. Izgleda kao prava džungla, osobito ljeti kad žbunje naraste i do 2 metra u visinu. Penjačice povezuju stabla, tvoreći velike zavjese. Šumama se ne upravlja komercijalno, pa stabla stare prirodno. Kad umru, sruše se na tlo i stvaraju nova staništa. Zbog riječne dinamike i očuvanih staništa, Drava je još uvijek područje izuzetne biološke raznolikosti. Pruža koristi i ljudima. Čisti zrak, filtriranje i punjenje podzemnih voda i druge koristi često su nevidljive, no od životne važnosti za ljude. Očuvana poplavna područja zadržavaju ogromnu količinu vode za vrijeme poplava, sprječavajući nastanak štete za ljude i infrastrukturu. U proljeće i jesen rijeka nabuja i polako se izljeva preko obala. Nasipi koji su dovoljno daleko omogućavaju široka poplavna područja u koja se rijeka može izljevati kad poraste vodostaj. Tako se na siguran način smanjuje opasnost od poplava. Istovremeno, polako se nadopunjuju razine podzemne vode. Voda uskladištena između šljunka jedini je izvor pitke vode. Za vrijeme poplava, močvarna vegetacija, tlo i mikroorganizmi učinkovito filtriraju tu vodu. Brojne ribe ne mogu se mjestiti u glavnom toku rijeke. U kasno proljeće šarani ulaze u poplavna područja i rukavce gdje se mrijeste. To je od velike važnosti za brojne ribiće.
Zahvaljujući svojim prirodnim vrijednostima, 4 područja na Dravi u Hrvatskoj sada su zaštićena europskom mrežom Natura 2000 kao mjesta gnježđenja i odmaranja za rijetke i ugrožene vrste. Ta zaštićena područja postala su dio UNESCO rezervata biosfere, poznatog kao Mura-Drava-Dunav. Svrha rezervata biosfere pomiriti je zaštitu prirode s rekreacijskim i ekonomskim potencijalima, stvarajući balansirani odnos između ljudi i prirode. Kao prvi takav na svijetu, ovaj rezervat biosfere uskladit će zaštitu prirode s održivim razvojem i koristima za lokalno stanovništvo u 5 država: Austriji, Sloveniji, Mađarskoj, Hrvatskoj i Srbiji. Drava time postaje dio globalne mreže najpoznatijih prirodnih područja od Aljaske do afričkih savana te džungla u Amazoni ili Borneu. Auch in Kroatien bildet mit den angrenzenden Flussstrecken der Mur und der Donau ein einzigartiges europäisches Flussökosystem, wird auch noch als Amazonas Europas bezeichnet. Der Fünfländer-Biosphärenpark ist eingerichtet worden, um genau dieses Gebiet für die Nachwelt zu erhalten. Und aus diesem Grund stellt auch die Europäische Union beträchtliche finanzielle Mittel zur Verfügung, unter anderem aus dem LIFE-Programm, um dieses Gebiet besser zu schützen, um dieses Gebiet auch zu revitalisieren. Und ein konkretes Projekt, das davon profitiert, ist das Drava Life-Projekt. Das Drava Life-Projekt ist für Kroatien einzigartig. Es ist das größte Flussrevitalisierungsprojekt, das bis heute umgesetzt worden ist. Und es ist ein Projekt, in dem Kooperation zwischen kroatischem Wasserbau, Naturschutzverwaltungen und Naturschutzorganisationen eigentlich ein Mehr für Natur und für Menschen in der Region bewirken können. Wir stehen jetzt an einem Seitenarm der Drau, der durch das Projekt Drava Life-Projekt geschaffen worden ist. Und da sieht man eigentlich sehr schön, es wird durch den Seitenarm kommt mehr Wasser in die Au, die Au lebt wieder auf, die Fischpopulationen vergrößern sich, die Vogelwelt profitiert davon und nicht zuletzt wird auch der Hochwasserschutz in dem Gebiet verbessert. Kooperation ist sozusagen ein Schlüssel und durch Kooperation schafft man mehr Sicherheit jetzt für den Menschen und für die Natur in diesem Gebiet. Und deshalb ist das Projekt auch wegweisend für das zukünftige Flussmanagement in Kroatien, an der Drau, aber auch vor allem im Fünfländer-Biosphärenpark Mura-Drava-Dunav. Prije svega treba reći da je najbitnije da je riječ o zajedničkom pothvatu Hrvatskih voda, nevladinih udruga i jedinica regionalne uprave, odnosno da učinimo ono što naprosto ljudi na terenu žele, a to je zajedništvo. Kako bismo bolje upravljali našim rijekama, želimo stvoriti dodatne koristi kako za prirodu, okoliš i domaće ljude, a isto tako dodatno doprinijeti većoj sigurnosti od poplava ljudima na ovome području. Iako je Drava bogata raznolikošću vrsta, rijeka nije potpuno prirodna. S razvojem naselja i poljoprivrede, ljudi su se sve više približavali rijeci koja im je pružala brojne blagodati. Time je nastala i nova potreba zaštite naselja, zbog čega su započeli gradnju nasipa. Potreba za energijom dovela je do veće degradacije rijeke izgradnjom brana za hidroelektrane. Riječna plovidba također je doprinijela ravnanju riječnog toka. Regulacija rijeke dovela je do degradacije riječnog korita, spuštanja razine podzemnih voda, manjka sedimenta, značajnog gubitka staništa i bioraznolikosti, te mnogih drugih negativnih promjena na rijeci. Glavni krivac je čovjek i moderan način života odvojen od prirode. Poplave i erozije neizbježna su cijena takvog razvitka. Kako bi se stalo na kraj tim problemima, nužno je usvojiti novu europsku praksu. Revitalizacija rijeka donosi i druge koristi, poput zaštite od poplava i poboljšanja staništa. Najveći europski financijski mehanizam dostupan za revitalizaciju rijeke je LIFE program Europske unije. Kako bi se rezultati revitalizacije rijeke održali, nužno je primijeniti integrirano upravljanje rijekama, a koje upravljanju vodama pristupa holistički, uvažavajući sve interese.
Diljem Europe, zahvaljujući desecima projekata, obnovljeni su meandri, riječni otoci, rukavci, te su stvoreni pješčani i šljunčani sprudovi. U Austriji je u proteklih 20 godina implementiran velik broj projekata revitalizacije rijeka. Prošireno je riječno korito u uskim dolinama s gusto pozicioniranim selima, pašnjacima, industrijom i prometnom infrastrukturom. U Hrvatskoj mnoga područja uz rijeku Dravu imaju sličan potencijal za takve revitalizacijske aktivnosti. Prvi hrvatski projekt revitalizacije i integriranog upravljanja rijekama započeo je 2015. godine na rijeci Dravi. Revitalizacijskim aktivnostima prethodila je intenzivna razmjena znanja sa stručnjacima uključenima u projekte revitalizacije u Austriji i Njemačkoj. Cilj zaštite ovih područja uz rijeku Dravu je očuvati specifičnu floru, faunu, stanište, ukazati na vrijednosti tog područja i pobuditi interes i želju šire javnosti da se ova lijepa priroda uz rijeku Dravu očuva. Projekt Drava Life počeo je 2015. godine. Nakon pomnog planiranja, rukavci su otvoreni i prošireni na nekoliko lokacija. Voda sada može slobodno teći zbog ponovne povezanosti s poplavnim područjima. Snaga rijeke uglavnom je toku smanjena. Voda se pohranjuje u prirodnim retencijama. Na ovoj lokaciji stvoren je posve novi rukavac. Bilo je nužno smanjiti pritisak brzog riječnog toka na nasipe na suprotnoj strani, ali i otvoriti mogućnost za prirodnu, dinamičnu formaciju riječnog korita. Kako bi se postigli željeni učinci na mjestima izvođenja radova, korišteno je sofisticirano modeliranje zajedno s kompleksnim mjerenjima. The special situation here in Novačka is that the dikes of Drava are very close, so it's only 800 meters, so it's kind of a bottleneck because on other places flood protection dikes are further away. We had to find a compromise in between water management and nature protection, and this is a much more ecological way of flood protection, also increasing river dynamics. In the future, I'm sure that we will have here again new sand and gravel bars, and these will be again new habitats for endangered species like birds, like the little tern. U svim tim projektima intencija je da pokušamo naučiti i povući najbolje prakse iz zapadnih zemalja u Europi, ali i šire, i nadam se da će se te revitalizacije s vremenom pokazati kao učinkovite. Izuzetno sam ponosan na to što smo uspjeli to sve nadvladati i nadam se da će ovo biti dobar zalog za budućnost i za buduće naraštaje i da će se između ostalog i drugi dionici prostora rijeke Drave uključiti na ovom slične projekte i raditi na sličnim aktivnostima. Ukupno će 6 lokacija na Dravi biti obnovljeno. Većina njih je na području Koprivničko-križevačke županije, gdje je Drava sačuvana zahvaljujući širokom poplavnom području. Biolozi prate promjene.
ihtiolozi prikupljaju podatke o ribama i analiziraju efekte revitalizacije. Od vitalne je važnosti da radovi ne narušavaju postojeću prirodnu ravnotežu. Kao ciljana staništa Drava Life projekta izabrana su staništa alpskih rijeka sa sprudovima gdje raste biljka kebrač kao vrlo ugrožena vrsta, staništa muljevitih obala rijeka i staništa aluvijalnih poplavnih šuma crnom johom i poljskim jasenom i staništa šuma hrasta lužnjaka sa vezom brestom. Dio projekta Drava Life je i poučna staza koja je proširena na nekih 5 km dužine sa prijašnjih 2, opremljena sa 2 nove promatračnice i sa ukupno 25 novih infotabli. Danas je ovdje grupa školske djece. Nas su danas u jednom uobičajenom edukativnom programu. Dio opreme koju danas koristimo je napravljena i nabavljena iz projekta Drava Life. To je oprema za našu bioistraživačku stanicu koja je nabavljena još početkom projekta i već dugi niz godina se intenzivno koristi. Uključenost ljudi koji žive u zdravu i podizanje svijesti o važnostima zaštićenih područja vrlo je važna. Nakon završetka planiranja revitalizacije, ljudi koji žive na području 4 lokacija pozvani su kako bi ih se informiralo o projektu. Projektni partner Zeleni Osijek, dugogodišnji stručnjaci za zaštitu prirode i obrazovanje djece u prirodi, pripremio je program za školu u prirodi u sklopu aktivnosti LIFE-a i informacijskih centara. Taj program koristit će edukatori koji su prošli program obrazovanja za školu u prirodi. Izrazito važna skupina aktivnosti našeg projekta Drava Life odnosi se upravo na edukaciju učenika i lokalnog stanovništva koji se nalazi unutar zaštićenog područja regionalnog parka, rezervata biosfere i Nature 2000. U sklopu projekta radimo čitav niz edukacijskih aktivnosti od škola u prirodi, lokalnih izložbi kao i preskonferencija kojima informiramo širu javnost. Na toj revitaliziranoj lokaciji blizu Legrada sada se nalazi edukativno vodni centar Drava, obnovljena stara vodočuvarnica. Biološka revitalizacija također je dio projekta. Autohtone biljke ponovno se zasađuju. Iako se priroda može oporaviti sama, ponekad joj je potrebna pomoć. Nažalost, pojedine biljne vrste potpuno su izgubljene s nestankom staništa. Sada, kada su staništa revitalizirana, biljne vrste sa sličnim genetskim materijalom moraju se ponovno uvesti s drugih lokacija uzvodno na Dravi. Kebrač i patuljasti rogos, pionirske su vrste, prirodni biljni kolonizatori pješčanih i šljunčanih sprudova. Ovo je izuzetna prilika, prvi takav projekat u Hrvatskoj, mogućnost reintrodukcije biljaka koje su nestale sa prirodnih staništa. Dio projekta također uključuje aktivnosti zaštite prirode poput upravljanja staništima riječnih ptica. Strma obala Libanovec zadnjih 10-ak godina gnjezdilište je stotina bregunica, vodomara i pčelarica. Riječna je erozija ključ opstanka ove kolonije. Projekt nastoji ne samo zaštititi, nego i upravljati staništima pogodnim za riječne ptice. Dobro upravljanje osigurat će dugoročnu stabilnost populacija i njihovu zaštitu. Neke od akcija uključuju postavljanje informativnih panoa o maloj čigri i očuvanju poljoprivrednih zemljišta koja graniče s važnim gnjezdilištima na riječnim obalama. Iznimno smo sretni što su ovu aktivnost podržali i ribiči i kajakaši, te su nam se pridružili u provedbi Drava Life projekta. No najvažnije od svega, molimo ih da ne ometaju ptice i ne hodaju po sprudovima tokom gnježđenja i podizanja mladih. Osim tehničkih mjera, potrebno je pomiriti čovjeka s prirodom. Ljudi moraju ponovno početi poštivati rijeku.
Iako je rijeka Drava u Varaždinskoj županiji znatno izmijenjena zbog izgradnje hidroelektrana, dijelovi starog toka rijeke Drave još uvijek su važna ekološka uporišta za mnoge biljne i životinjske vrste, a isto tako i područje rekreacije. Dakle, ovo je jedna od 6 lokacija na kojima smo u sklopu Drava Life projekta napravili ovakva edukativna odmorišta. Ova lokacija je u blizini jedne od ribičkih kuća. Sportski ribolovci najviše ovise o rijeci. Ona je sa svojim rukavcima, polukružnim mrtvicama i poplavnim područjima u cijelosti mrijestilište šarana, soma, smuđa i drugih riba. Jedna od najatraktivnijih aktivnosti je plivanje. Jednom godišnje ljudi se okupljaju na obali rijeke kako bi zajedno skočili u rijeku. Poznat kao veliki skok, taj događaj šalje poruku o važnosti očuvanja Drave u njenom prirodnom stanju za buduće generacije. Samo zajedničko djelovanje može dovesti do održivog upravljanja rijekom. Stoljećima je Drava bila centar života stanovnika tog područja. To je posljedično dovelo do njene regulacije, kako zbog percepcije Drave kao resursa, tako i kao prijetnje. Integrirano upravljanje rijekom, međutim, donosi novu nadu za opstanak rijeke. Sa spoznajom da opstanak čovječanstva ovisi o zdravim rijekama, problemi iz prošlosti sada se ispravljaju. Pravni okvir i fondovi Europske unije podržavaju revitalizaciju, zbog čega je dostupno sve više novih praksi. Jednostrano razmišljanje polako se pretvara u dijalog. Sektor upravljanja vodama i zaštite prirode međusobno uče i razmjenjuju znanja i iskustva stručnjaka te zajedno rade na mehanizmima sprječavanja poplava uz očuvanje prirodnih vrijednosti. Dio prostora koji je oduzet rijeci ponovno joj je vraćen, dok rijeka ostaje centar života. Drava Life projekt temelji se upravo na tome, međunarodnoj i međusektorskoj suradnji, kao i suživotu ljudi, rijeke i njenih divljih stanovnika.